U vremenu kada se često govori o problemima, ima i onih koji ćute i pomažu. Jedna od njih je i Miroslava Stevanović iz Čačka, koja u svojih 67 godina svakodnevno volontira u Narodnoj kuhinji i tako pomaže onima kojima je najpotrebnije. Dok mnogi gledaju samo sebe, Miroslava gleda sve druge. Ona ovdje dolazi već 20 godina, ne zato što mora, već zato što želi da pomogne drugima. Dok za neke ovo mesto znači obrok više, za Miroslavu znači obavezu iz srca. Nije je dovela ni plata ni dužnost, već potreba da pomogne. A šta je to što je održalo ovdje pune 2 decenije, najbolje će reći sama. Prvo me motivisao moj muž, što je on volontirao ispred mene, poslije sam ja nastavila, motivišu me ovi ljudi i ovdje i korisnici, od direktorke, šefice, kuvarica. Ovo se osjećam ovdje kao da je moja kuća. Tako volim da pomognem ljudima, volim to. Ovo me nešto ispunjava i oni mene, ja njih i sve ide kako treba. Za one koji je najbolje poznaju, Miroslava nije samo volonter. Kažu, ona je oslonac ove kuhinje. Neko na koga se uvek može računati. Miroslava je deo nas. Nijedan dan ne možemo da zamislimo bez njenog prisustva. Iz jedne kuće Stevanovića, pola veka volonterizma. Najpre 30 godina volontirao je pokojni Radiša, Miroslavin suprug, a 20, možda i više od 20 godina volontira Miroslava. Mislim da je to jedna od najstarijih volonterki u Srbiji koja ima najviše volonterskih sati. I možda Miroslava ne može da reši sve probleme, ali može ovim ljudima da učini da im dan bude lakši. I zato njeno prisustvo znači mnogo više od jednog obroka. Dragana Čendić, Informer televizija.